Ikatatakot, ikakakarong at cukup sipin mo signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at cukup sipin mo signan mo. Yarap na kamaking ko asmo mo emitiku unsela magpatibong ekanumanot masiro ako'y kinumo at cukup sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at cukup sipin mo signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at cukup sipin mo signan mo. Sikan man intuning aking eka manabuking bahin manaragul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo
Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanulod face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palugpisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon talad ng ushers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnandeng anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, eye kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Ekatatakot, ekakaroon. Ekatatakot, ekakaroon. At yung sipin mo, signan mo. Ekatatakot, ekakaroon. At yung sipin mo, signan mo. Yarap na kamangkin ko, asmo mo emiti ko, kung sera magpatibong, ekanumanot masilong, ako'y kinumo. At yung kung sipin mo, ekatatakot, ekakaroon. At yung kung sipin mo, signan mo. Ekatatakot, ekakaroon. At yung kung sipin mo, signan mo. Sikan man intuning aking eka, manapuking bahin, manaragul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo.
Pangadyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyon ng igpa, ampon ng anak, ampon ng banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan, amitipon para kaniting kapag masosyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat karing kaya katamong contact tracing forms, inkompleto, ampon updated a detalye. Din kaya katamong seat number, pakapaskilla, king lalamda rin kaya katamong luklukan. Paga na kami mo naman po, isulod yun pong masalese rin kaya kayong face mask at face shields, hanggang mayariya po in kaya katamong misa. Dakal pong salamat. Mayap ayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Iturralde Dental Clinic, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Cobacob family, Canino family, Dumagin family, Marie Cristela Cruz, Christian Garcia, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margox Calara. Para king Aldo anibersaryo ng karelang Kebaytan, lalong-lalo na ka Regine Mark Bondok, Jeremiah Dominic Tan, Jeremy Tan, Smiley Tan,
Sister Leila, Chloe Than, Amanda Melchor, Marisa Gentolia, Babes Ferrer, Oswaldo Tadeo, Doktora Emerita Danak, Narciso Gentolia, Edgar Joel Gentolia. Para king physical ang pong spiritual pamipasalamat ng tangpyo and mang auring between and family, para king kayaduananda at pamanantabe ng banal na espiritu, karing pamilya at kakaluguran dari among Noli, among Meg, among Mark at among Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Joy Espino, Yoli Quito, Jacqueline De Jesus, Nina Cruz, Jane Aison Guidote, Asher Angelo Diaz, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, Colleen Pangilinan, Portia Lingat, Rafael Ray Manusig, Manuela Ibe and family, Alison and Athena de Guzman, Dave and Gia David and family, Rogelio and Filipina de Guzman and family. For the good quality extension of life and speedy recovery of Pilar Francisco, para king malalagwang kapaldanan da Ditangpyo and Bangauring between Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Tess Pabalan, Milagros Amador, Amador family, Jose Amador, Dustin Fideliaga, Arnold Amador, Maria Luisa Tolentino, Melissa and Procolo Reves, June Rev Limzon, Petronila de Vera, Melissa and Proculo Reves, June Rev Limzon, Ricardo Ramirez Sr. and family, Adrian and Editha Gonzalez and family, Julie Fabelia, Charlie Maniti, Carol and Leangco and family. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bonkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Cecilia, Lolita, Isabelo, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Sofia Malyari, Aurora Suarez, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Amado Layog Calma, Emilia L. Manaloto, Maria Teresa Javier, Francisco and Galacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Robin Guevara, Daisy David, Keith Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nearest the Gates of Heaven, Carlito and Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Carlos Antonio Villaflor, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Conrado and Estrella, Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Miguel Avengania, Elisa Tanglao, Conrado Tanglao, Edgardo Tanglao, Jesusana Agipo, Marcelo Orozco, Adela Briner, Dr. Elmer Beltran, Emiliana Sunga, Mauro Sunga, Renato de Vera, Bernardo de Vera Sr., Bernardo de Vera Jr., Carlos Villaflor, Jesse Jose Belio, Dennis Belio, Tita Vena Rose Dizon Lickholter, Aurea Montalvo, Eusebia, Rowan Franciscus Ramirez, Pacifico Ginto, Erlinda Ginto, Elisa Bie Henson, Felipe Tan, Primitiva Tan,
Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Albert Lansangan, Antonina Lansangan, Mirna Garcia, Carmela Tarzan Lazatin, Gabriel Luis Luigi Narciso, Marian Nang, Judith Alfonso, Carmen Bognot, Seferino Bognot, Chodoro Seron Sr., Archimedes de Guzman, Jonathan Paul Zita, Segundo Galang, Marcelino Galang, Victoria Galang, Anne-Marie Santos, Benito Jack, Sinyong Timbol, Jack, Raul Jack, Juan Manalo, Leonardo Manalo, Efren Jerico, Justin Lawrence Chapaco, Sofia Pangilinan, Leon Pangilinan, Leonila Pangilinan, Enrique Pangilinan, Danilo Pangilinan, Magdalena Garcia, Maria de Jesus, Gavino Manusig Sr., Cayetana Manusig, Gavino Manusig Jr., Hermelando Samson, Francisca Samson, Daniel Samson, Jose Piping Tolentino, Ronald Bathan, Purificacion Carrillo, Domenciano Carrillo Sr., Ligaya Maniti, Romeo Felix, Ramon Felix, Conchita Felix, Nelia Peco, Carlos Sarmiento, Filomena Sarmiento, Maria Sarmiento, Rufina Talavera, Gelasio Katakutan Jr., Deborah Castro, Mirabel Lingat, Juanita, Herminio and Potenciana Katakutan, Soledad, Isaac Sevilla, Orlando Sr., Aurora Sevilla, Colonel Joey Lacyon, Noel Canlas, Anita Ocampo, Perla Salvador, Lilia Salvador, Juanita Salvador, Melanie de Guzman, Consolacion de Guzman, Jose de Guzman, Asuncion Timbol, Teopisto and Hilaria Timbol, Pedro and Ana Tablante, Jose and Juanita Roman, Seferina Epes, Amy Fabic, Silvano Cristobal, Malaya Cristobal, Marshall Cristobal, Nora David, Maria Salome Manguera, Ricardo Manguera, Andrea de Guzman, Ricardo de la Cruz, Jose Alberto Quintos, Victoriano Yalong, Jennifer Yalong, Macario Yalong, Pedro Angeles. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. At syuta na po ngeni king kalabing siya madomingo ning karaniwan a panahon. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ang  Diyos, ang  Diyos, ang  Diyos, ang  Diyos, ang  Diyos, ang  Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   Diyos, ang   D
Kilagyonig paning anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kay kayman. At kaya ka antimurin, Pakamalang kong kapatad, pasibayo po, miyabi-yabi tamon ting meto nga pamilya ning Dios, bata mo pong makirandam king kaya nga mano at tanggapan tayo ing tinapi ning biye, Jesus mismo ing anak na ning Dios. Igpa. Giningaldo iti pagmasusyanta mo munaron po ing kapyesta ng Santo Domingo de Guzman, ing fundador daring orden daring predicador, order of preachers. Kanitang panahon na pong Santo Domingo, maragul po yung problema karing Katoliko. Atin meto nga erehiya, heresy, Albigensian heresy, na yung sasabihan da, inga ganaganang akakit mo, ganaganang material abage, marok. Inyapin Jesus uling mi katawan niyang tao, at inyang physical na katawan, Jesus marokyo. Jesus ay a Diyos. They denied the divinity of Jesus. Elabisang kikilalanan ng Santo Papa, ding sakramento, ing meto nga heresy, maliya pong katuruan at salungat siya king kakatamong kasalpantayanan. Inyapin may nga diya, Santo Domingo, linapit siya at pepakit siya po yung Birhen Maria kayo. Nana pong tiro na ning Birhen kang Santo Domingo, tirwanan ning magrosaryo. Tirwanan ning magrosaryo at ikalat ni ing devotion ning pamagrosaryo. At may nagumpeya po ing Diyos, king kapamilatan ning indong Birhen Maria at Santo Domingo. Migbalik lang king kasalpantayanan tamo ding Katolikong kinawani kaya katamo. Nya, importante po yung pamagrosaryo. Itamngeni king mipnong kapakbaban, sisyan tamo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king malugod, at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, alang kupas mong babiye ke kami ing pamangan ning kekang amano ning biye at sikanan. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Hesu Kristo, alang kupas mong babiye ke kami ing pamangan, amamantabi ke kami king dala ning biye. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, parati mong adwan kaya kami, ingida kami ing kekeng sarili, king metong at metong, anting manyaman ng pamangan, ning pamikaluguran. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayong totoo pakaluluan na katamu, at king paong patawad daring kasalanan tamu, idala na katasa, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay paningbiye, ing anak mong Yesus meging mabiyayang tinape at inipang ibat ke ka. Ban mo niya ke kami at king ke kaming yatu. Ipaintulot mong ibalik na ing sikanan mi at tetagan, kabang maglakbe kaming kayabe na ke kabaning biye, at ipagkalog mo muna naman ke kaming nasa, at lugod mida ke king tinape mi karing mangailangan kaniti. Uling karela sa siya ng Jesus ingkayang dano, itiadwan mi ke ka, king kapamilataning Ginoming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing Banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggan. Amen. Pamamasang iba't kay mumunarang libro ting ari. Kilob ning meto nga aldo, maglakbe, linakad yang papunta king ilang i Elias. Tinok nang ya at linuklok lalam ning tanaman aretama at pignasana ing matene sana. Nganang menalangin, o Gino, magkasyano, punan mo na imbiye ko, eko migit karempi punpunan ko. Kay bat nanita, migkeraya at may patutod. Kabud, ating anghel ating kilkeya at ngana, migising naka at mangan. Inyang linaweya, ikit ne, king kabundukan na imetong at tinaping meluto karembabo, ring mapaling batu, at metong abangan danum. Menganya at minum. At kaybat, mi patutudyang pasibayo. Pasibayo yang dinatanging anghel ning Gino, tigkil ne at ngana. Elias, may bangon ka at mangan. Uling makaba pa in lakaran mo. May bangon niya, mengan at minum. Uli niti, may bawi in si kanana, bang makalakad siya, kilob ning 40 aldo, papunta kim bundok ning Horeb, ing sagradong bundok. Ingamano ning Gino. Salamat king Diyos. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Gino. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Gino. Pasalamatan ke ing Gino kapilanman. Labi ko ilatok ng pupuri keya. Ing Gino yang pagmaragol ko, makirandam kayo at tumula, ikong mayayalis puta. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Gino. Parangalan niya kambe ko ing Gino. Yabe tayang puryan. Ing kayang lagyo. Meniggapu ko king Gino at pekibata ko. Kareng sablang katakutan ko, liligtas na ko. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Gino. Lumawi kayo kaya at tumula kayo at di kayo mipakarini. In taong maliligalig, king Gino minaw siya. At siya, pekarandaman kinapos na kisablang dusa na. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Gino. Ing anghel ning Gino, babanteno, retang makitakot at galag-galang kaya. Pilasan nyo at subukan, ing kayang kayapan, tumulaya in taong
kayang magsantungan. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karintao, Epeso. Sa palungkutan ing Espiritu Santo ning Diyos, uling yain ninye tatak kaya kayo, at yaing katibayan ning kaya kayong pangayat bus, potang datang ni ingaldo mituldo. Ilakoyo na ing nanumang mapait yung king lubyo, mua at kasbo. Tuknang na kayong magsalitang magaspang, maglibak, at mipapasyag marawak. Nunay maging maganak ako sana at mapaglunos king metong, at mipapamatawad kayo, antimo ing pamamatawad na kaya kayo ning Diyos kapamilatanang Kristo. Anti na ning anak na kayong pakamalan ning Diyos, tularan niya, mibibiya kayong mitmong lugod, anti mo i Kristo. Uli na ning kaluguran na katamo, dinaw na yung biyena bilang masamyong ayin at sakripisyong makailigaya king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ako ing mabiye tinape at tinipa iba't banwa nga naning Ginoo. Ing ninumang mamangan kaniti, miya kapilanman. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king mayap a balita, ang pangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. May pupulungan lang ring Hudyo, uling sinabi na, ako'y tinape at tinipa iba't banwa. Sinabi ra, aliway ti Jesus ay anak ng Jose, balutaya itatana at imana, makanano na nga sabing tinipayang iba't banwa, may kibat siya Jesus. Na kayo mibubulungan. Alang makalapit ka nako, subali mo nung ilapit ni ningig pang mitubod ka nako. At pasubyan keng miye, king Taulingaldo. Makasulat ka ring libro daring propeta, at ding sablang tao turwanan nala ning Diyos. Ding sablang may karandam, at may biyasa king turunang igpang, lumapit la kanako. Iti mga baldugan king atinang menakit king igpang. Itamong ibat king Diyos, yung bukod menakit na king Diyos. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing maniwala
at inyang biye alananga. Ako ing tinape ning biye. Mengad lang manaking disyerto ring pipumpunan yu, makanyan man menga matela. Tapos itiyeng tinape ay iba't banwa. Ing ninuman mangan kaniti, eya mate. Ako ing mabiyet tinape at inipa iba't banwa. Ing ninuman mangan kaniti miya kapilanman, ating laman ko yeng tinape ay biyaku ban miya ing tao. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Kumusta na ko po. Pangadita mo at yu tamangan king masanting akabilyan, king south na ning Diyos, king south ning kayang lugod grasya at pakalulo. Antimurin po, ding at yu karing karelang pibali-bali, kumusta kayong naron po, at mayap-ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Ken tutuking Domingo, August 15. Sana po at nanoing pagselebran tamo, The Assumption of Mary, ing pangadala na banwa ning Indong Birhen Maria. O ba't abanggit kaya po ini, kasi ing Ebanghelyo ken tutuking Domingo, eya po tungkol king tinape ning biye, none tungkol ya king Birhen Maria, amidala king ligaya banwa, kaladwa ampong katawan. Bakit sasabihan kaya po ini, ulingin mo munang diling mig benefit, king pamananggap kang Kristo, yapin po ing Birhen Maria. Yam mo munang diling tinanggap king tinape ning biye, at gusto po'y sinabi ng Yesus, na numan ang sinabi na king Ebanghelyo, meganap king Birhen Maria. Nyangeni po sampulungan ko, ing kakatamong pegaralan, ing ulaganan ning tinape, ing ulaganan ning Diyos, manibat adwa na pong Domingo ing milabas kanyan. Ing Diyos king mumunang pamamasa pe pakananala ding Israelita king ilang. Lekono po king Egypt at dela nala king lupang pangako, the promised land. Dapot pilatanan ning Egypt ang popaing promised land, ilang at karin delano ning Diyos at pepakananala. Bistaman po magreklamo la dening Israelita. Pero yung Diyos, eno pepaburen, dininanong pamangan, ampong inuman. Inyapin po sasabihin ko ini, bang kanito isadyara kayo keng daratang nga Domingo at ne po ka-importante ing pangadala na banwaning indong Birhen Maria. Kabaligtaran, karing mga palyari, karing mga labasan na Domingo. Dening Israelita, ela po maniwala, ela lubusan maniwala kin Diyos. They always complain, murmur, bubulong lang, bubulong. O ba't leko yung kaya pagking Ehipto, maya pa ka rin, kakabsi kami, keni daranop kami. Po? Pero yung Diyos, eno po pepaburen, pepauran niyang mana, tinape. Tinape. At ikita mo po niyang misan, Eliseo, inyang dininan ding adwang pulong tinape, ning metong ortelano, kay ba't nanitang pepayapag nala, karing tao, bang kanitang mga laring dinala na katao,
At nano pong sinabi na nitang alipa ng Eliseo, ela makagyuren nga na. At walang pulong tinapi, kay ba dening lalaki, dinalala. Dapat Eliseo nga na, sige, yapag mula, uling sinabi na ng Diyos, kumabsila at atin pang mitagan, atin pang sumobra. At binyeno po, inapagdoring tinapi, sinobra la pa. At kempong first reading ini, anyang mapagal ni Elias, migreklamo yaking Diyos, uling ding tao labisang maniwala kayo, mapagal ni king kayang misyon. Mayapang puwanan mo na ako biye nga na, nanong gawa na ng Diyos, dinina niya pong pamangan tinapi, kay ba't nanita mengan niya, at miglakbeya pang 40 days and 40 nights, meging masikan niya, uling mengan niyang tinapi. Ing tinapi, kailangan tayo, king Bietam. Antimurin po niyang ginutang Yesu Kristo, sa sadyara ko po ni, para keng tutuking Domingo, nano ing gewada rin alagad, inyang Yesus, at tsuking ilang kaya bedaring dakalataw, may kailangan na lugal, may kadanupan ala, no karinta saling tinapi nga ng Jesus. Bah, nanong peki ba ng Pilipe, agyang 200 dinari nga na, ela makagyuring tinapi nung salita mo. Kay ba nanita nano pong sinabi ng Andres, nanong sinabi na, o ini ating meto ngay anak, magdalaya magbakalyang 5 tinapin po pangadwangasan, pero nulang tireti nga na, ela makagyureni. Pero yung Diyos tinggap na la, Jesus, po tinggap na la, at benendisyonan na la, kay ba't nanita pembieno ka ring tao, pasibayo po kinabsila ring tao, at sinobra la po. Ing Diyos nakatamo po paboren. Dapat kay ba't lang kinabsi, gagawan ding aring kaya katamong ginu, at mepo yung ginutamo mintaya king Kapernaum. Penintun dering tao, tikyan dering tao, gagawan ding ari. Dapat na nung sinabi ng Jesus, panintunan nyo ko, uling ikityo ing mala, nune uling kinabsi kayo, panintunan nyo ing pamangan ang manatili ang gaking biye alananga, at iti ibiyene ning anak ning tao. Nino po yung anak na ning tao? Yapin, Jesus. Minyaya po nga duwang pamangan ngeni. Pamangan para king atyan at pamangan para king kaladwa. Panintunan niya yung pamangan masisira. Yapin po yung banal na Eucharistia. Yapin po yung tinapin ng biye. I am the bread of life nga ng Kristo. Ing tinapi, susundo na, at ing biye. Bread sustains life. Without bread, there is no life. Without food, there is no life. I am the bread of life. Jesus, iya po yung tinapi ng biye, nanong buri ng sabyan, without Jesus, there is no true life. Without food, there is no life. Without Jesus, the bread of life, there is no true life. Nyahita mo po tintamong tinapi ng biye, eya mo po simbolo, ding katoliko simbolo ya karela, ita mo po Kristo mismo. Nano pong kitang darining tao, naning sukat ming daptan, baming agawaing parapat na ning Diyos. Nanong sinabi ng Jesus, maniwala kayo, king tinubod na. Maniwala kayo. At ngeni po,
mi bubulungan la dening tao king ebanghelyong binasa ko. Bakit po mi bubulungan la? Kasi sinabi ng Jesus, ako'y tinapening biye at tinipa iba't banwa. Inya pong damdaman data, may bubulungan la, nanong sinabi rang ngini, aliwa iti, Jesus ay anak ng Jose, balo tayo tatana at imana, makanano na nga sabing tinipay ang iba't banwa. So may banggit niya po, Kenny, imana. Nga ngini pisabyan tayo po'y imana. Uling sinabi ng Jesus, aking tinapining biye at tinipa iba't banwa. Jesus, iba't siya po king banwa. Tinipaya ketiking yato. Kanino ya po tinipa? King Birhen Maria. Ing kekatamong patulunan. Ing Birhen Maria, iya po yung hindu ng Jesus. Balikan tayo po yung Annunciation. Ing balita na ning Anghel Gabriel kang Maria, kaglika at mga nakang meto ngayanak alalaki. Nanong pekiba na ning Birhen, makananong mapalyari iti metong kong dalaga, ala kong asawa. Nanong pekibat na ning Anghel, kaglika king upaya ning banal ay Espiritu. Lawan may pinsan mo nga na, Elizabeth, kanam na bistaman matwane at bawugya, uling alang bagi, ena apapalyarian ng Diyos. Everything is possible with God. Nyanyang damdaman na po ito, nanong sinabi na ng Birhen Maria, mapalyari la kanako, ringking kasmong amano, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Yes, yes, tinggap na, ing kagliya at mga nakya, yapin Jesus ing anak na, kabang denta pang dimdam tamo kanita, king Ebanghelyo, labisang maniwala king Diyos. Anya Jesus nga na maniwala kayo king tinubod na ning Diyos. Nung detang minunang tao sinalpan tayo, mag-alilangan la, ing Birhen Maria, alipo, sinalpan tayo ya, meniwala ya, inyang sinabi ng, yes, ing Diyos Jesus, tinipaya, king kayang sepupunan, ing Diyos Jesus, ameto nga Espiritu, meging tauya, makanya niya pong tinipa Jesus. Ako'y tinapening biye, ay ba't banwa? Tinipaya Jesus, Diyos, tinipaya, king sepupunan na ning indong Birhen Maria, inyang sinabi ng, yes, mapalyari la kanako rin king kasmong amano, pero bayo ni tinggap king kayang sepupunan, tinggap na ni king puso na, inyapin po, ing mumo ng biling mig first communion, yapin, ing Birhen Maria. Itamo mig first communion tamo, inyang anak tang malati. Uling sinabi ng Jesus, ing laman ko yung tune pamangan, at ing daya ko yung tune inuman. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, at inyang biye alanangga, at pasubyan king miye king taulingaldo. Nung sinabi ng Jesus ito, ing mangan king laman ko, nino'y minunang diling tinanggap kang Jesus, ing Birhen Maria. Nya nung sinabi na, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanangga, ing Birhen Maria, mi kabiye ang alanangga, pasubyan king miye king taulingaldo nga na, ing minunang diling sinubling mebye,
kaibat ng Kristo, yapin ing Birhen Maria, at aluwa mo po ita, dela ni banwa. O ning itay kaya katamong pag-aralan kayang tutuking Domingo, inyapin po sa sadyada na kayo, ing Birhen Maria, yung menunang diling tinanggap king katawan at daya ng Jesus. Tinggap ni, anyapin, meging induning Jesusing Birhen, yung menunang diling mig First Communion, yung menunang diling tinanggap kang Jesus. Inyapin po, itamong Katoliko, ing Birhen Maria, ing kapaniwalan tamo, mi pangagliyang alang kasalanan. Tuki-tukila po rin, tungi-tungila. Bakit tinggap ning Birhen Maria Jesus? Kasi alayang kasalanan ing Birhen, inyang pangaglineng Santa Ana, mi pangagliyang alang kasalanan. Niya po tang makinabang tao, tanggapan tayo Jesus, kailangan malinis tamo. Amen? Ing Birhen po niya, malinis siya. She was conceived without original sin. Uling iya tanggapan ni ing Diyos ang menibatan king banwa. Niyas tuya po yung kakatang ne. Ulit-ulitan ko po, ing Birhen Maria, ya ing menunang diling mig First Communion, inyang tinanguya, ing Diyos, tinipaya, king kayang puso, at king kayang sepupunan. The first, yang menunang diling mig First Communion, at intamo pong tabernacle keni, pero yung mumunang diling tabernakulo, yapin ng Birhen Maria. Uling ing Diyos Jesus, menuknangan niya, king sepupunana, ning indong Birhen Maria. Ya, keng tutuking Domingo, isundo tayo po yung pag-aralan taon, Iing Birhen Maria, midalaya king banwa. Makananuyang midala king banwa, alayo po keng Biblia ini. Nya pakapakirandaman tayo, pero at yung tradition of the church. Kapaniwalan tamo, king ing minunang tinanggap kang Jesus. Yapin ng Birhen Maria, Medea, pero sinobliyang mebe agad at tinukiyang tambing kang Jesus, ing kakatamong Diyos at tagapagligtas. Amen. Ipasiyag tamo pong ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, may bait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka rin mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasoblirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. manalangin tamo king Ginong Jesus, para karing sablang agkatanang talakad at sumulong king karelang pamaglakbe, at nga tamo pong sumabi. Ginong, ibiya mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Para karing magdulap keka, king karelang
kabengyan, ibieming tinapen ning kasalpantayanan, nung aliing dalan ning katutuan, maging binayang makaba para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiemo kaya kami ing kakanan mi kingaldo ngeni. Para karing sablang mabibiye, lalam ning kaligaligan, ibieme ing tinape ning kapanaligan, nung aliing dalan ning katimawan, maging binayang mabayat para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiemo kaya kami ing kakanan mi kingaldo ngeni. Para karing sablang mabibiye, king pamikasala, ibieme ing tinape ning kapasnawan, nung aliya ing dalan ning kapatawaran, maging binayang maralumdum para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiemo kaya kami ing kakanan mi kingaldo ngeni. Para karing mabibiye, king pamisalangsangan, ibieme ing tinape ning pamikasundo, nung ali ing dalan ning kapayapan, maging binayang marayo para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiemo kaya kami ing kakanan mi kingaldo ngeni. Para karing mabibiye magdilitili, para mo karing karelang sarili, ibieme ing tinape ning pamikadamayan, nung ali ing dalan pa yung turo king lugod, maging binayang malungkot para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiemo kaya kami ing kakanan mi kingaldo ngeni. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, ngening kasalukuyan, dakalaring daranop, paulinaning pandemya, pangadimila, king emo sana papaboren, ding eganaganang mesalanta king bagyo uran albog, king COVID-19, Delta variant. Ika mo po ing pagasami. Dinan mo lang king tinapining biye ay ika mismo. Eyo po papaborending kapadadming mangailangan, pamangan pang pisikal at pamangan pang spiritual. Iyo kami po kakalingwan, uling nung alakalaki nga gawa, ikaing Diyos mi, at king kaya kaming kasalpantayanan, balumiking emoke paboren, uling kaluguran mo kengan. Itingan po adon mi, king kapamilatan na mo rin, Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan niya saning Ginoo iting dawon karenggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning sikanan, talapamye karing regalong daralami, tanggapan mo reting ayin ayayampang ning kekang Santa Iglesia at gawan mong sakramento ning kekaming kaligtasan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang paratiet numan karin. O pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, king kekang lugod, binukod mo kami, banipakilala mo ing kekang dangalan. Agyan gilutan da ka paularing kasalanan mi, ginawa ka pamurin paralan, ban makapagbalik kelub keka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, banating kalupaming tao makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Niyabesan ning siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunekapin banal oy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin king upaya ning Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amitawan, para ke kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya,
ing dayaning bayu at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon biya kaya kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Mariang Birhen Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal at tinupat kimal mong kaburian king kakabaning panawon purian dakat paligayan kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya ikpang mayupaing tuto kagum ning banal Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po ing panalangin na tiro na ning ginota mo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yeso Kristong kekaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin, Pakita mo po ngining may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Oning kinutang Yesu Kristo, ing tinapening biye, ing makaibiye tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, tapos tigkas me nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat laring palad o gamat, para karetang etanggap,
Malyarita pong lukluk o siklawud king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang banal Eukaristiyang pikalugmok kami, pagdala na king kaligtasan at papanatilyan tapat king sala ning kekang katutuan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Pangadyan tayo po ngeni ing panalangin pengadi ng Pope Francis para keng COVID-19 po. Iya ko pong mag-lead kaniting panalangin. Prayer of Pope Francis for the world. Eternal Father,
You made the whole world stop spinning for a while. You silenced the noise that we all have created. You made us bend our knees again and ask for a miracle. You closed your churches so we will realize how dark our world is without you in it. You humbled the proud and powerful. The economy is crashing. Businesses are closing. We were very proud. We thought that everything we have, everything we possess, was the result of our hard work. We have forgotten that it was always your grace and mercy that made us who we are. We were running in circles, looking for some cure to this disease, when in fact, we need to be humble, to humble ourselves and ask you for guidance and wisdom. We have been living our lives like we will be here on earth forever, like there is no heaven. Maybe these trials are your mercy in disguise. Maybe this virus is actually your way of purifying us and cleansing our souls, bringing us back to you. Today, as these words travel the internet, may all who see them join their hearts and hands together in prayer, asking for forgiveness and asking for healing and protection from this virus. God, just wipe it from the earth. Father, you have been patiently waiting for us. We're sorry for ignoring your voice, and in our selfish ways, we have sometimes forgotten that you are God. You only need to say the word, and our souls shall all be healed. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luklok kayo po sagli. Ken pong San Roque, Barangay San Roque, darating na po yung piyesta ng San Roque, kaya August 16, at ila pong Triduum, Misa, ita pong August 13, 14, ang pong 15. Ita pong kapiestan ng San Roque, king Barangay San Roque, king Kutkut, ing misara po alas 7 ning abak, ang po pang alas 5 ning panapon. O ita po yung karelang misa king kapiestan. At mo rin po mimingat tamo. Isundo tamo pong proteksyonan ning sarili tamo at mo rin po rin kaluguran tamo king biye at aliwapang tao. Tukyan tala po mas mabilis siya po yung Delta variant ngayon. Mabilis siya pong kumalat. At sana po isundo tamong po proteksyonan ng sarili tamo, ang po pa rin kaluguran tamo king biye. Ingat po, ingat, ingat. O ini po yung pakisabi tamo. Agyang pang burina ng Diyos, ing milakoy iting COVID-19
nung yata mo po gagawan ng kakatamong dapat gawan, eya po makoy nine. So, let us do our part. Kanya-kanya pong kimutyan, proteksyonan, ulit-ulitan ko, face mask kayo, face shield. Po? Yakub wala uling malawad ko kaya kayo. Nyalala ko king kakong face mask uling magkasakit kong mangisnawa. Pwata manaral ko kaya ni mag-collapse na ako kabod. Kay ba't yan ak mitalakad alatang misa. Nyesto nga lang pari alang misa. Po? So, pangadita mo po kaya binaning kaya katamong personal na dapat kailangan po talagang tukyan tamo ingna naman sa sabihan ng gobyerno IATF. So, dakal po salamat king kaya kayong pamanyimba at kayong tutuking Domingo at di mo yung sinabi ko kaya kayo pagselebran tayo po ing pangadala na banwa ng Indong Birhen Maria ing kaya katamong patulunan ing Santo Rosario, ing Birhen ning Santo Rosario. Talakad tamo po, tayo muna naman kakalimuan ing fundraising sale at the patio. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pang, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Salamat king Dios. Para apanatilian tamo ing istong laut king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo po karang pwesto at panayan tala din kaya katamong asherets. Ituruda po kaya katamo ing istong dalanan, palwal king kaya katamong pisamban. Pagana kami po na ela kakalingwan babaldug, ding forms king kawun ang makakabit lele daring pasbol. Dakal pong salamat. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungo pisamban, dumalan kang body temperature check.
eye kakalingwang kuanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ushers para duwangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-yat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisamban. Kay ba't ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Takot, eka kakarong at yung sipin mo signan mo. Eka tatakot, eka kakarong at yung sipin mo signan mo. Yarap na kamaking ko as bumo emitiko kung sela magpatibong eka numanot masiro ako'y kinumo at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakarong at yung